Sinibingelele emakhaya namadolobheni ngumfana Joe nibingelelako. Namuhla sitawukhuluma ngesihloko lesi sinza kuthandwa abantu kubaholi belive. Sihloko lesimgcoka kakhulu lesi ke bahlonishwa. Sibona le indvodza lenguJulius Malema iyakhuluma ithi kunalomunye upresident noma ke former president, a charming man, lo sinakahamba emoli ugcina ngakhona ngisho ukuhamba ngendlela abantu lebeta kuye ngoba bamthanda noma kukhona lokuthidele bakulandzelayo kuye. So ubekisa ngalomunye usuyathi uyathambela nje noma bethe woza abantu bathi chubekele nemicombothi yabo. Sibonile ke lento le uchamukile umnumzane Zuma lela bekubalwa khona ukhetho kwema yonke into abantu bagcuma bahlala kuye. Ngicabanga ukuthi ndayibona nani i-video yethu lapho ke sizamile ukunikhombisa. A game changer, the chess player, the media is fighting for a shot, things are breaking, equipment is breaking, people are falling to the floor, the man is causing... Lokho kusho kona ukuthi umuntu kwanyalo lecishe abantu bamuve noma bamlandzele kakhulu nguye umnumzane Zuma. Futhi ke nangabe abantu beSouth Africa bafuna kuyilungisa inkinga yebuholi eSouth Africa, kumele babuke kaningi ukuthi benda njani. Akunenzaba ukuthi uyamzonda noma ukanjani njengoba sibona lapha umnumzane Malema lapha umnumzane Fikile Mbalula uthi nyalo kumele bayokhulumisana nalamaqembu lekumele babe i-joint venture nabo for ukuhola live. But imistake yekucala ngilama condition lekabekako umnumzane Malema ukuthi lo tawuqhamuka necondition ithi akusukela omunye la ngeke bamlalele. Ramaphosa is the president of the ANC, and if you come to us with those demands, forget. If you come to us with a demand that Ramaphosa must step down as a president, that is not going to happen. We've got no such mandate. We are not going to engage with political parties on the basis that we don't want to talk to so and so and so. We're not going to do that because we don't run political parties. You asked me about MK Party. We've got many reservations about that party, but we will talk to them. If they want to work with us, we will map out how we want to do, but no political party will dictate terms like that to us as the ANC. We will not. eBhayibhelini Jona wathunywa nguSimakathe eNinive, wathi akahamba ayonda umsebenzi thide eNinive. Jona wethu uyayibuka lenzaba yaseNinive wabona ukuthi laba bantu laba kabade kahle futhi ngendeka bamgilise etika. Azange ayilalela lenkulumo yaSimakathe, wahamba wangena emkhumbini, wathi nakafika khona wafuna ligumbi lelikhwacele kahle walala, wakhohlwa ngenzaba yeNinive. Simakathe wayilandzela lenzaba, umkhumbi waqala watamatama sokusekhathi nelwandle. Babona abantu ukuthi phela la siyasinga la, wabangilona nalona wathi madoda nabe kukhona lo ngakendi kahle akavume isono sakhe. Kwabangilona wabuka lomunye emehlweni weva Jona lapha ace khona athi konakele, wathi uyabuka la wabona phela athi kubi. Wasukuma Jona wathi kuneke ukuthi kungacula lesikebhe salabantu, thathani mina ningijike la elwandle ukuze labantu baphile. Nombe la tamsukela tinkungela tambamba tamcungukisela elwandle. Sabiyela sikebhe position sahamba kahle. Kusho ukuthi ke lokho ke Jona Simakathe azange amlahla, wena la kubona ukuthi sebamjike lapha ebungodini lobukhulu kakhulu. Ngekuthi nikela kwakhe kusavume ukuthi bamjike lapha elwandle. Wathumela imfishi yamminda yamthatha yeyomchitha leni niva la bekathunywa khona. Lenkulumo yami ke bahlonishwa isho ukuthi nangabe uyalithanza live noma lokho lokusuke kubanga
kumgcoka lothi uzame ukukuseva hayi ukuthi utiseve wena ngoba na ukuseve lelive noma waseva lesive kwendeka Simakathe akuvikele etinkingeni leti tawulandzela nangabe uphakamise isandla uthi hayi bambani mina emadoda ningisuse ningibeke lapha kuneke ukuthi kungafa lelive. Sekusho ukuthi inkulumo ke emfana nje iniluleka kokuthi umholi lo nguye locabangela live locabangela sive lekasiholako nawe uyabona nje lesive singafa ngenzaba yami kumele ente lokuthide hayi angihlengi lesive ngoba mina ngingedwa mina yesho ukuthi ke inkulumo yalo mnumzane Mbalula kusimela kuyela kithi thina majala amatsala sitose simfundise ukuthi indodana ibekwa kanjani awuvele ubeke nje noma sekanjani kubeka kwakho noma sekanjani kungenta indodana onakale kakhulu. So ngalenye ilanga kutehlisa nangabe uyabona silemba ayihambi ngendlela yakho kuyakusida umuntu hayi bekunena hayi ningehlulile buyani sihlaleni phansi sikhulume kuneke ukuthi ngaze konakala izinto letiningi. Sengisho ukuthi ke umfana Joe uniluleka ukuthi ngalenye ilanga kutehlisa kuyakusida kungasida nelive lakho kungasida nalowo mkhumbi lena ushayelayo ubone uyabalansa ubuye esimeni nangabe besophazamisekile ngetivunguvungu kutehlisa kungakusida. Naye ke lengcina ngayo ke bahlonishwa lapha sibonile lapha umnumzane Bheki icele lophethe i-security noma ke emaphoyisa eSouth Africa akhuluma lapha asho ukuthi la nakungenzeka nje ukuthi khwisha liyobhunya lilala. Our job is to enforce the law if you get out of the way, and we are not about to deviate from doing so. If we reach there, we have a job prescribed by the Constitution and is legislated what we must do, and that shall be done. But nginembuzo mina la. Umbuzo wami uthi phela umnumzane ecele nguwelo intelligence noma lokumele abe intelligence yebantu lebagangako yetigebengu naba ke bantu ke emabhokisi lamaningi abonakala afihliwe sebamshuthele netithombe ukuthi nange emabhokisi akabalwa ziyakhala ke makhomrade nako ke lamabhola box bukandi imkhuba yaka IEC nazi nenqola zabo kade bethutha ngazo ngamthi niyabona amasili noma ngisondele nibone kahle sesiyale nakamanye lekwenta ukuthi abantu basole isilolu khetho lungahambi kahle mhlambe futhi kube abalwe onke lamabhokisi iANC mhlambe incenga imtholile lo 50% noma ke vele ngakuwine lo bekumela wine but sekubonakele sike nathi igebengu tigange kakhulu ke dona ke tifihle onke lamabhokisi sekunebufakazi sibamshuthele yile kayenda komnumzane Bheki kuthumela amaphoyisa ayowafuna onke lamabhokisi ngoba nyalo nje futhi sekungenteka lamanye sakalahliwe sakashisiwe sakacijelwe phansi but solo lembi yaseculator kuma social media sinanga amabhokisi abonakela akabalwa nanga amabhokisi yini statement lekatshela umhlaba sona uthi cha sengidibambile igebengu noma sengiwatholile lamabhokisi angi1000 nanga akubuyele kuyobala kude uthi ngumbuzo simethemba njani lo muntu lo ukuthi uyazivikela kule gebengu leti ngakale sithi sicedzile kusibulala nangehluleka kulanza nange amabhokisi sabamshuthele nalendli yabonakala ukuthi njani uthi umbuso wami yini la uconze kusitshelana umnumzane Bheki lesive ukuthi asithina sibona nakufakazi but akakhulumi ngabo. Amen. Umfana Jolo nivalele sako nesilike nesubscribe nisilandzele kuma channel ethu ninilethe lemnikelo madoda sitothenga equipment phela kubonakala ukuthi sinendela into lenhle
nisilandzele nende konke lekumele nikwente niyati ke nina. Amen.